ជំរាបសួរជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មាន33តួក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមករៀនចំនួន5តួជាមុនសិន 안녕하세요. 캄보디아 자음은 33개가 있는데 오늘은 먼저 5개 자음을 배우도록 하겠습니다. Hello, Cambodia consonant total 33 and today we will first learn 5 consonants. នេះគឺជាព្យញ្ជនៈក 이것은 자음 거라고 부릅니다. This is called consonant ក ក យើងត្រូវសរសេរពីលេខ1ទៅលេខ5 우리는 1번부터 5번까지 써야 합니다. We have to write down from number 1 to number 5. ក ក សម្រាប់ជើងកយើងត្រូវសរសេរពីក្រោមព្យញ្ជនៈកហើយត្រូវសរសេរពី1ដល់3ដោយគ្មានសក់ 받침거는 자음 거 아래에 쓰고 머리 없이 1번부터 3번까지 써야 합니다. For the small 거, have to write it below the consonant 거 and write from 1 to 3 without the head part. 거, 거. នេះគឺជាព្យញ្ជនៈខ 이것은 자음 커라고 부릅니다. This is called consonant 거. ខ យើងត្រូវសរសេរពីលេខ1ទៅលេខ3 우리는 1번부터 3번까지 써야 합니다. We have to write down from number 1 to number 3. ខ ខ សម្រាប់ជើងខយើងត្រូវសរសេរពីក្រោមព្យញ្ជនៈខហើយត្រូវសរសេរពី1ដល់3ដូចគ្នាប៉ុន្តែតូចជាង 받침거는 자음 거 아래에 쓰고 1번부터 3번까지 조금 더 작게 써야 합니다. For the small 거, we have to write it below the consonant 거 from 1 to 3, but a little bit smaller than. ខ ខ នេះគឺហៅថាព្យញ្ជនៈក 이것은 자음 거라고 부릅니다. This is called consonant 거. ក យើងត្រូវសរសេរពី1ទៅលេខ6 우리는 1번부터 6번까지 써야 합니다. We have to write down from number 1 to number 6. ក ក សម្រាប់ជើងកយើងត្រូវសរសេរពីក្រោមព្យញ្ជនៈកហើយត្រូវសរសេរពី1ដល់4ដោយគ្មានសក់ 받침거는 자음 거 아래에 쓰고 머리 없이 1번부터 4번까지 써야 합니다. For the small 거, we have to write it below the consonant 거 and write from 1 to 4 without the head part. ក ក នេះគឺហៅថាព្យញ្ជនៈខ 이것은 자음 커라고 부릅니다. This is called consonant 거. ខ យើងត្រូវសរសេរពីលេខ1ទៅ8 우리는 1번부터 8번까지 써야 합니다. We have to write down from number 1 to number 8. ខ ខ នេះគឺជាជើងខ 이것은 받침 커라고 부릅니다. This is called small 거. ខ ខ នេះគឺជាព្យញ្ជនៈង 이것은 자음 ng어라고 부릅니다. This is called consonant ङ ង យើងត្រូវសរសេរពីលេខ1ទៅលេខ6 우리는 1번부터 6번까지 써야 합니다. We have to write down from number 1 to number 6. ङ ង នេះគឺជាជើងង 이것은 받침어라고 부릅니다. This is called small ङ ង ङ ក ក ខ ខ ក ក ខ ខ ङ ङ